Sa pagpamibi niya to kay ning Novena kiina, 𝗬𝗡𝗀𝗏 de Peñafrancia, padagos niya tong iarang, nahulikan sa iyang tabang, ang gabos na mga naghihelang, tawanin kaumayan nin Diyos, kasi nasa tuyang mga familia, padagos na ilikay sa peligro kay ning COVID-19. Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka Ama, asin ka Naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi magero ka, ang biyaya mo sa mutawan, ang puso mi panoaman, ang puso mi panoaman, tararanga parampon, balaog ka na langit nun, pagkamuot asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Pagsulsolin kasalan, kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglawom asin pagkamuot. Nagsusulsol ako ninudok sa buot, ninhuli sa pagkakasala ako sa imo. May pagsarig sa imong pagkamahirakon. Nagmamauot ako na dai na magkakasala giraray, sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldaw ni sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan na sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mo man na ina. Amen. Amen. Pamibi sa pagpuon, maluhod po kita. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niya mong Maria, ang sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmauot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoan ng kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya, an isinamno sa imo, kan ipinangidam ka. Mga biyaya na itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan ang isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras, kan kapanoan mo, tabangi na matawan ang naghihelag ning kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, sa muyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento ng Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay ka sa mga kasakitan, siring sa makusog na tabang na sa muya mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot, o mahal na ina, nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ini mga mahamison, sin mahalagang mga tataramon.
Nuestra Señora de Peñafrancia, ipamiibig mo kami. Nuestra Señora de Peñafrancia, Ipamiibig mo kami. Nuestra Señora de Peñafrancia. Ipamiibig mo kami. Magpamiibig kita kay Birhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon nin pakimaherak, asin ipamiibig man niyato an Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan kay iba mo, paladan ka sa mga kababaihan, sin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamiibig mo kaming mga makasaalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Mamumutan kong ina, sa gabos na panahon nin samong pagkabuhay, tabangi man kami na makahiherak na parakasala, na magin maninigo, sin magin kasaro, kan sa imong mamumuto na aki. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan ka iba mo, paladan ka sa mga kababaihan, sin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamiibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Agihanin mga langito na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi, ang samong mga kasalan. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan ka iba mo, paladan ka sa mga kababaihan, sin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamiibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa sugot kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan ka iba mo, paladan ka sa mga kababaihan, sin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamiibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, narahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan ka iba mo, paladan ka sa mga kababaihan, sin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamiibig mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras sin sa mong pagkagadan, sinbuksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, pano nin grasya, ang kagurangnan ka iba mo, paladan ka sa mga kababaihan, sin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamiibig mo kaming mga makasalan, ngunyad sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Pamibi kay Nuestra Señora de Peñafrancia. Hilngaman kami, umahera ko na ina, Virhen de Peñafrancia, kan sa imo mga mahamis na mga mata, asin kay raki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At amana ang samong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imo mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na ito nangangaipon nin samong pagtabang. Sa oras sin samong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, nadarakan dakulang pagsarig sa imong pagataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peñafrancia, pamibian, tabangi, rangaha, sinligtasan man kami. Amen. Amen. Antifona. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluyan isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimahirakan ang gabos na klero, hare pabayae ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamatay ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na nag-uumaw sa imo. Huwina, Virhen de Peñafrancia. Kapagkani gua o Virhen na makapag-umaw kami sa imo. Tauwi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi sa ika-anom na aldaw. Orog ka banal na Reyna, asin ina niya mong Maria, sa imong pagkaina, ipinahiling mo ang danay na pagkuyog sa kabuotan ng Diyos.
Ipinahiling mo man ang sa imong Paghiras sa kabanalan kan sa imong aki. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa pagsunod kan padara kan mahera ko na Dios na nagpapasirang kan aldaw sa marahay asin maraot, na nagpapabulos kan uran sa banal asin para kasala, na minagibunin karahayan maski sa nagkakasala sa iya. Tabangi kami na matios niya mo ang sa indang mga karatan, na pagmauton niya mo na mailigtas ang sa indang kalag. Tabangi man kami na maherak ang mahal na Diyos sa samuyang kalag, patawadon lugod ang sa mga kasalan, asin makapaglakaw kami sa dalan, pasiring sa kamurawayan, sin langit nun na pag-umaw sa paman. Nuestra Señora de Peñafrancia. Ipamiibig mo kami. Amen. O Virgen Mariang mahal, de Peñafrancia ngaran, patrona nin kabiko, holani kaming sinasarigan. Ikaan linalaoman, horog na sinasarigan, sa pagkaabot na maray sa langit ka murawayan. Di mo kami pabayaan, tigdi ka ining kinaban, kundi mo kami tabahangan daing maray nakadadatnan. O Virgen Mariang mahal, de Peñafrancia ngaran, patrona nin kabiko, holani kaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihagad man tawad kan sa mong masalan. Sa imong inang mahal, sa muyang inagad man, nasa muyang kauyaman gabus na mga kasalan. O Virgen Mariang mahal, de Peñafrancia ngaran, patrona nin kabiko, holani kaming sinasarigan. Hinanyuga kaugmahan, han mga tingog pagarang, nin bilog na kabiko, holan mga katuod mong hanan. O mamomoto na ina, hinanyuga kami baya,
Halodok ning pagagaga sa langit si mong darahan. O Virgen Mariang mahal, de Peñafrancia ngaran, patrona nin kabiko, holani kaming sinasarigan. Maguntok asin maghagad sa mahal na Dios kan biyaya na buot niyang makamtan sa tabang ni Virgen de Peñafrancia. Ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin adulo simo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin adulo simo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibiyan, namin adulo simo. Resuene vibrante el himno de amor, que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Sa ngaran ka Ama, asin ka Naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Yaw na naman kita sa bulan kan Setyembre. Setyembre, ang bulan kan satong namumotan na ina.
𝗦𝗲𝗃𝗲𝗃𝗧𝗛 de Peñafrancia. Makatugang giraray, inipitaran ko kamo na makisumarsa sa mo sa pagselebrar kang takulang kapistang ini para sa satong ina. Anong satong gigibuhon? Edot sa gabos, kung sa nyaton sa itong mga puso, ako nato ang mahal na birhen, ang satong ina, 𝗦𝗲𝗃𝗲 de Peñafrancia, para gabayan kita sa kadaaldaw kang satong buhay. Kadua, Magpamili kita. Magpamili kita. Magpamili kita dahil lang kada saro, personalmente, kundi kada pamilya, every family, magkasaralo kita sa tahaw kang sa tung altar para ipahiling natong sa turang dakulang pagkamuot, dakulang debosyon sa mahal na Birhen. Ikatulo, araw kang mahal na Birhen na naghorop-horop sa tataramon kang Diyos. Maghorop-horop man kita sa mga dakulang papasako na nadadagog niya to kada beses na nagseselebrar kita ng Santa Misa. Especialmente ang mga tataramon na nagsasabi sa satokan mga tugo ni Jesucristo na magkamot kita, we should love one another, magmahalan kita. At pang-apat, mga tugang, sa panahon ini ng pandemya, aran niya to, andayin-dain, kadakul-dakul ang mga taong nagtitiyos, nahihirapan sa itang buhay. Araw kang mahal na Birhen na may puso pang beramenteng sarong ina, kita manipahiling niya to ang sato pakikisumaro sa mga nagtitiyos, sa mga naghihirapan sa panahon ito ng pandemya. Tabangan nato sinda, tulungan natin sinda, let us reach out to them and show that we are one family, na siya sa iman ang nagtitiyos, duman man kita para tabangan sinda sa Espiritu kang mahal na Birhen. Kaya mga tugang, sa bulan na ini ng Setyembre, hayaan po natin mag-alab ang ating debosyon, pagmamahal sa mahal na Birhen. May pandemya o walang pandemya, si Maria ang satong ina, ina kang satong puso, kang satong mga harom, kang satong rehiyon, kang satong bayan. Ang satong ina, 𝗦𝗲𝗃𝗲𝗃𝗲 de Peñafrancia. ¡Viva la Virgen! Mayra ko nagayong paratubos, Jesus sa samuyang kagurangnan. Ruluhod sa imong pamitisan, inuomaw niya mo ang sa imong sinanglita na lalawgon, nahuli sa samuyang kaligtasan. Napaduman ka sa Gethsemane sa pagpamili sa imong Diyos na Ama. Ginanot kanin dugo na nagdalihig sa imong mahal na lawog. Look at the divine rostrum. Look at that face. And I ask you again, is that an image of a God? Yes, indeed. That is the face of a loving God. That is the face of a genuine love. And He is telling us right now, whatsoever you did to the least of my brethren, you did it to me. Obedience to God, our Father and His Father, was His overriding mission. And here lies
a most important lesson for all of us. The virtue of obedience is too often disdained in our times because it's seen as an enemy of freedom. But obedience to law, to just authority, does not contradict freedom. In fact, it assures it. The devotion to the Divino Rostro is a testament of healing, especially during a pandemic. Due to the faith of the Bicolanos, cholera morbo, the epidemic, was stopped in Bicol. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Good afternoon, my dear brothers and sisters in Christ. Today, we are gathered to celebrate the 6th day of Solemn Novena Mass in honor of Our Lady of Peñafrancia, with the theme, Sharing the Gift of the Presence of Christ Amid Fear and Suffering. Aside from intentions posted in the TV screen, we also offer this Mass especially for the intentions of all the sick, for healing and complete recovery, and for the protection of our families from the infectious COVID-19 virus. Together with us in this celebration are the members of the Gillian Ministry and Basic Ecclesial Community of Liboton. Our presider and preacher for today's Novena Mass is Reverend Father Mariano Martires, Resident Priest, St. Bartholomew Parish, Baao, Camarines Sur. We all rise to begin the celebration.
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa Naga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padre langit nun, Diyos amang makakamban. Kahurangan aking bukong Jesucristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kakoaan sa mong pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Let us pray. O God, who chose the Blessed Virgin Mary, foremost among the poor and humble, to be the mother of the Savior, grant, we pray, that, following her example, we may offer you the homage of sincere faith and place in you all our hope of salvation,
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the Word. Sing and rejoice, daughter of Zion. Now I am coming to dwell in your midst. Let us all listen to the first reading. A reading from the book of Zechariah. Sing and rejoice, daughter of Zion. Now I am coming to dwell in your midst, oracle of the Lord. Many nations will bind themselves to the Lord in that day. They will be my people, and I will dwell in your midst. Then you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. The Lord will inherit Judah as his portion of the Holy Land, and the Lord will again choose Jerusalem. Silence, all people, in the presence of the Lord, who steers forth from his holy dwelling. Word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has done great things for us, and we are glad. The Lord has done great things for us, and we are glad. When the Lord restored the captives of Zion, we thought we were dreaming. Then our mouths were filled with laughter. Our tongues sang for joy. Then it was said among the nations, the Lord had done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad. Restore our captives, Lord, like the dry stream beds of the Negev. Those who sow in tears will reap with cries of joy. The Lord has done great things for us, and we are glad. Those who go forth weeping, carrying sacks of seed, will return with cries of joy, carrying their bundled sheaves. The Lord has done great things for us, and we are glad. Please all rise for the acclamation of the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace,
according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and glory for your people, Israel. The child's father and mother were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. And you yourself a sword will pierce, so that the thought of many hearts may be revealed. Sa imong puso, malagbas ang espada. Tanganing ang kaisipan ng dakol na puso, ikapahayag. Sa mga tataramon na ini ni Simeon, enot pinapahayag sa tungo niyan, pinapagirumdum sa to, ang sineselebrar tango niya na aldaw, ang mga kamunduan ni ina. Sa laog kaining ni Bonaryo, saro kan inaatubang sa tuya, ang realidad na iyan, nabako sa nang nagsiyaan enot na nagpahayag kan pinakadakulang pagsakit na titiuson kan sa iyang aki, kundi ipinapahayag man sa satuya ang halaga kan pagsakit na iyan enot kina. Tatanganing mahayag sa to nan sa tuyang pakisumaro sa mga kasakitan ni Jesus, bako sa nang partisipasyon kan sa iyang pagtubos, kundi iyuman ang mahalagang aagihan kan pagtubos sa lambang saro sa to. Kan bagong buhay na padudumanan niya to sa paagi kan mga kasakitan, siring sa sinasabi sa Salmo responsorial na sinda nagsasabwag pano nin luha asin nagbabalik sa kaugmahan daraan mga inani. Sa surat ni Papa Juan Pablo II na ang titulo 𝗟R𝗱𝗆 o nakakaligtas na pagtios, pinapailing niya sa tuya enot ang halaga kan pag-ako kan mga tinios ni Jesucristo. Asin, dyan kita dinadara ni ina, dahil pwedeng magdulo kita sa iya na dahil kita ay agi sa mga kasakitan na iyan, kita mismo nag-aagi nin mga kasakitan, nin mga kahandalan sa helang asin kagadanan. Ang mga gurang nag-aagi pasiring na sa pagluya kan pagkabuhay, ang kadisganaran kan paghinguwa na mabuhay, ang mga naghihelang, ang mga nasa masakit na kamugtakan, sarong oportunidad na maging kasaro ni Kristo. Alagad arog sa kadaklan na tao, ang sa tuyang parating tendensya, iyon na
talikdan, nigaran, kung pwede rayuan, an ano man na kasakitan, problema, kadipisilan, kakundian. Ang tinaram ni Simeon kina, and you yourself a sword will pierce. Bako sa nang pagirumdom sa satuya, na lambang saro sato, sa satuyang pagiging kaiba ni ina. Asin urog na sa pagpasiring tas kay Jesucristo, nagiging konsyente kan espadang iyan na minalagbas sa satuyang puso, alagad enot na naglagbas kay ina. Huli sa pangenot kanaagihan ni Jesucristo. Asin iyo man yan, ang nagdadara sa to nin kaligtasan. Sa surat ni Papa Juan Pablo II, sinasabi niya na sa pag-ako ta kan sa tuyang makasakitan, minalaog kita sa dalan nin pagtalubo. Diyan kita nakakanood na enot makaintindi man kan mga tinitios ning iba. Siguro kung ika nagpaparatios ning kulog ning ngipon, may intindihan mo, asin magkakaigwa ka ng dakulang pagkairak sa mga nagkukulugan ngipon dahil tinius mo man yan, o ano pa man natitiuson sa pagkabuhay. Ikadua, sabi niya, mas nakakanood kang mamuot, asin makisumaro sa lambang nagtitios. Sa imong puso malagbas ang espada, asin iyan ang paagi na dinadara na kita ni ina na maging kaiba ni Jesucristo sa perfeksyon kan pagkamot, sa paagi kan sa tong mga kasakitan. Kung sining ining mga tataramon na ini, bako na sanang manungod ki ina, kundi manungod sa imo na diboto ina, manungod sa imo na nag-aako asin nagsusunod kay Jesucristo, and you yourself a sword will pierce. Please all rise. Prayers of the faithful. O God, Almighty Father, as we honor our beloved Ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, we offer you our supplications, especially for the sick, elderly, and health workers. Let our prayer be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For our Pope Francis, our Archbishop Rolando, all the bishops, clergy, and religious, that in imitation of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, they may continue shepherding the Church as inspired servant leaders of the new evangelization. Let us pray to the Lord. For our government leaders and workers, that by the example of the Holy Family, care and concern for the common good and the welfare, especially of who are least and marginalized in the society, shall be their primary inspiration in their public service. Let us pray to the Lord. For the sick, elderly, persons with disabilities, refugees, and the imprisoned, the dying, and those suffering from depression and extreme pain and hardship, that they may find solace and comfort, hope and relief through the perpetual and prompt help of Ina. Let us pray to the Lord.
for the eternal repose of the souls of our departed brethren, especially those in need of our prayers, that they be granted peace and glory in the kingdom of heaven. Let us pray to the Lord. Lord, For all of us, devotees of our Ina, 𝗦𝗲𝗫𝗀𝗄𝗃 de Peñafrancia, that as we thank her for our patronage and beseech her intercession for our needs, we may grow in humble service to those who are in need. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray, O Lord our God, that the Virgin Mary, who merited to bear God and man in her chaste womb, may commend the prayers of your faithful in your sight, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Tataramon kang Diyos na nanitawo, nagpagkumbaba siring sa sarong dukha, nabuhay sa 𝗣𝗲ñᵐ𝗳𝗃𝗧𝗏 sa pakisumaro sa mo, yaon sa mga nagtitiro sa dagat. Tawan sa mo mga mataning pagtubod, mahiling ka sa kapwa na nagiging ikaw, sa katuod na naghahagad ng pagrana, ginigibo sa imoan, ginigibo sa iya. Tataramon kang Diyos na nanitawo, nagpagkumbaba siring sa sarong olibo, bago pa buluson ang dugo para sa mo, nagwalat ning mabungokon na pagrungkot. Tawan sa mo mga mataning pagtubod, mamigbigan ka na nagiging tunay na Please rise. sa pinapay asin harap na dara, kapag kanigoon sa puso magdahanay. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, the offerings of our devotion, and grant that we who celebrate your Son's work of boundless charity may, through the example of the Blessed Virgin Mary, be confirmed in love of you and of our neighbor, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere,
to praise your mighty deeds in the exaltation of the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the loneliness of your handmaid, you gave us, through her, the author of our salvation, your Son, Jesus Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Rolando, our Bishop, and all the clergy. Remember
also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, her spouse, with the apostles, the martyrs, the saints, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Please all rise. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Asin, aray kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami sa maraon. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Please kneel. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas na inakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwa ni mga lay Eucharistic ministers na mataon ng komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako ng komunyon gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagkomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po. Please rise.
Let us pray. Grant to your church, O Lord, that, strengthened by the power of this sacrament, she may eagerly walk in the pathway of the gospel until she reaches blessed vision of peace with the Blessed Virgin Mary, your lowly handmaid, already enjoys eternally in glory through Christ our Lord. Amen. Concluding prayer for the sixth day. O most perfect Queen and Mother Mary, I humbly beseech you, O Virgin of Peñafrancia, to make me a faithful imitator of our merciful Lord, who makes the sun rise for the good and the wicked, and who makes the rain fall for the just and the unjust, who does good even to those who do him evil, that we may likewise tolerate the wrongs of our fellow men, that we may bear patiently their offenses, wishing them the salvation of their souls, that the Lord may also have compassion on me, forgiving my sins and leading me on the way to eternity, where I may bless and enjoy him forever. Amen. O Virgin of Peñafrancia, Pray for us. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tuae habitaculum feci miretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Please be seated for a while. On behalf of our parish priest, we would like to thank all the Mass sponsor and pilgrims for today's sixth day of Solemn Novena Mass in honor of Our Lady of Peñafrancia. We thank all the religious organizations, the lectors, Knights of the Altar servers, collectors, Ministry of the Hospitality, and lay Eucharistic ministers, and to all who have participated in this Eucharistic celebration, especially to the representative of Gillian Ministry and Basic Ecclesial Community of Levoton. Likewise, we thank Reverend Father Mariano Martires,
our presider and preacher for today's solemn Novena Mass. May God continue to bless us in this time of pandemic through the holy face of Jesus, the Divino Rostro, and the intercession of Our Lady of Peñafrancia. We all rise for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the love and peace of Christ. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!